Mbuti batata, mbuti ba mama, tukumini mutangu tulanda nga nsangu zetu zikiziunga, kerika benu kululu zibula makutu luwa mambo. Tufwetizaya ne kunimandenga ikisalu mumbela tumingu todi kunambanza kinsasa yina ntumbanza u République démocratique du Congo. Kerika coordonnateur provincial au programme national des jeunes aux frontières Dr. Antoine Yoba Yoba yani uvutukisi kerika kumbanza matadi tuka kintanu kima komode zodi ngona yuli infuma funda mode makomode zodi. Kanti tufwetizaya ne munakikala kiani ki directeur général au établissement Yoba Yoba yani o kedi mukilumuki wunu ye lukutakano lukisalu wunu kilendi kima kumuri etanu ngona yuli mfu wotuna ye bansadi ye bamfumu ba mabanière télévision ye FM kerika bansadi ba kedi kibene mukiesi kifuana mukukutana ye mfumu wao directeur général diao Dr. Antoine Yoba Yoba betume mona directeur général ya bet ya mabanière télévision le Dr. Antoine Yoba Yoba mekuzata la bet je crois que ina tubamaka ya uve andimetu bila betu keno yanda nena kutukuna na ntwala shoke bakongo betu kevo nakana ma comportement betu nyoso sana benu mona panga benu kena kwenda na ntwala ifo benu benda nikatete kitana manima andimetu baka nikena problem ya mutuve andikena kusala kisalu yina ba pesa kana lita kongolesa mona tomo sono ya province samona tomo sono ichi andikena kusala kisalu samuti andibika bisisu ba yina ke kuiza parce que yake fanda ko dimanda mais andikena kusala kisalu mutimo samboti samuti ba yina ke kuiza bakuza kutana peut-être bisalo pe ambote babanda tubila kande ke a vondaka Dr. Yoba Yoba shikoko betu memona andi kele betu kena manima ande samona ko soutenir andi samona ba valeur ya kisalo andi tambolaka na province Congo Central ya kwenda na ntwala tutamona directeur yo talanga mambo ma nzoba mwangisi nsango ye mabanière disongila Jenny Shambui Batubenga yani kerka ta gana butabuisa nkangu mbundu nde kerka munduta yi chef kuna pena chef kerika dossier diba bakeri landila di sukidi kuna mbasi nkanu kariba mwenvo mvolangana nkatukwani kerika dossier dina kwani dilunga dina kwani dimpwena kanti katuvila kana ku ne mabanière télévision mabanière FM yani kerika kisalo kiani kaka kikasala ntangu zakulu wuna kaka bontsubuna dibundu kana kati ki igata Bamfumu ubansi yetu yalo tutuna msizi zina ba membre muna communauté économique des États de l'Afrique de l'Est CAC munkufi yerika bakedi ye lukuta kanu mukilendi ke makomode tanu ngona yuli infuma funda mode makomode zodi kuna cité de l'Union africaine kuna mbanza Kinshasa mukusafo bakala kubisalu bi lukuta kanu session ordinaire mulumputu di makomodi ye mosi ndiamudi kimvuka tufurizane bine byakulu kerka bi salameni mulutualu su lu intuadisi u République démocratique du Congo ye yani dakawuna intuadisi u exercice de la CAC Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ye tufurizane kerka lukutakana luna lutidi mboti makulu mabagore kuna mambo matadila ndongokolu matadila mavimpi ye mambo matadila kinkulu tufutizaya ne ingowu unzibula lukutakana luna kerka yukerie wau ne intuadisi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo katuvila kana kunde luzai suluntuka mudamude lukutaka nuluna bakote CAC kuna mbanza Kinshasa siluzaya kana tanguzina sizizaya kana mubilumbu sizizaya kana muntangu zitakuisa kanti bututadidi mu ngwilu ye muntelu yi bantu bankaka bubatasasa vo bamfumu bansi yetu yalo tutuna muna communauté edina ba tamboledi makulu mabawisana muna fait de route kuna nsi yi Angola disongela kuna Luanda Kinshasa ye Kigali katuvila kana kuna balomba mukusavo kirka ba M23 babata mwesa mpasi nkanguna kuna est balenda mukutuka kuna mukusavo ngemba ilenda mukuvuduka ku République démocratique du Congo kuna ndambu yena est
tufetiza ya bampangi ne mugilende ki makumure tanu ngona yuli infuma funda more makumure zodi kuna mbanza igoma yina intumbanza u kiziunga ki Nord Kivu kirka demba maka yina ku kadi tutomiliza ne ku mumbela mvula makumodi kirka inkangu zingilanga kuna goma kauna mukiesi kudambu butu na bobo ni batela mabena muna mabalabala mugusavo balomba diambu dia di musika kande kirka bakaske bleu baba Monisco ba lenda mugu yambala kisalukia kuna bafutuka kuna nchi yao kirika momambu mayantika muna ndemba mayakulu ye muna ngemba yakulu kansi butu na bobo ni mugilumbu kekyu kirika alufetizaya ndeka masiri yaka mungemba ku makumini makote muna katiki mabilu mabisalu yanti kumuanga sa ye bima kirika bu tutamona ye tia tu yanti kirimuku kuama kibeni muna mabilu disongidila ndemba ma kayina diaka kuna lambu una bampang batonda ma munda mama terlan saka tutamona vo kipi ke bana baba kentu mukan féminine bos batamulum putu bana bakentu ba sud-africaine kirka bau basonge ki kasakiau tu kabuna ki yantikila kwani kirka saka zozo ni mugilumuke ya ngonda yuli invu mafuna modi ye makumude zodi mudiambu muna kilumukina kirka yanu bulansaka ye Nigeria buna ununga makongu modi mukongu di mosi fetizaya ne Nigeria yani una kipi kibeni kingolo kibeni mudiambu yanu nunga kala championnat dina nkumbu tatu nkumbu inteti ununga mvula funda di mosi nkama vuai makumuvua etanu nkumbu izodi nungini mvula mafunda modi buna nde nkumbu etatu usinunga mvula mafunda modi ye 18 buntangu tu 10 mu kilumbu kensambu ngona yuli invugo tuna kirika yani usibula dia disongidila Republique Sud-Africaine bana bakendu besibula ye Burundi makongo matatu mu na mosi buna munanchuka bazastanga ne phase clôture phase de poule mukilumuki 10 ngona yuli Republique Sud-Africaine anusibula ye Botswana kirika nungini mukongo di mosi munkhatu buna munanchuka kibeni go au final tufadizaya vo Republique Sud-Africaine ba isibula ye Tunisie mukilumuki 10 ya ngona yuli invu gotuna kirika kongo di mosi munkhatu buna mu demi-final babudidi Zambie ye Republique Sud-Africaine mukilumuki 18 ngonda yuli invuma funda mode makumodi ye zodi bedi nkhatu muna kongo di mosi disongirila Republique Sud-Africaine nungini mu kongo di mosi mu nkhatu muna nsuka kibeni babokilanga vo final muna kisabala ki makumodi ye tatu ngonda yuli invugo tuna kirika tufadiza vo Republique Sud-Africaine yani baburidi ye nsi ye Maroc buna unungini mwa kongo modi mu kongo di mosi atondu mafwana kubeni kulubalo bakiriki wisa kikulanda samu unkokela ilumki huo